زکریا ذاکر صاحب دا پروگرام نا اینو نا ہرا مقصد ارے و اصل محفل مشاعرے تو محفل مشاعرے نا سلسلے شعراء کراماتان شروع کرنی پاؤ یا مست چھاپندیس صحب تمک شام تمک صحب تمک شام تمک یاد سینا دام تمک ہم پبٹ نن کے نیکا ہم پبٹ نن کے نیکا پارغانا گھام تمک تاکہ بھری خواست کرو محترم جناب سلام ناز صاحبان کے اوپر شاعران انداز رکھتے خیالات افراشی عمر کا پن تنی واقف نما کردار بے پردے عمر کا پن تنی واقف نما کردار بے پردے شکر دیئے نما ہر دے نما دیتے شعریے بسم اللہ الرحمن الرحیم غزل سرزی شاہی صاحب جاتے عرض کریں کہ خلیق تے نہ زورے او بیچار چپ چپ خلیق تے نہ زورے او بیچار چپ چپ ننے صبرنا بس چڑا مو گئے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم اراد فرض خلقی کو پیش کرو جی ہرینا زبانی ننا جی ہرینا زبانی ننا نن پان پراویو برابی پہنچانی ننا نن پان پراویو عشق کروا عشق ڈھکا داغی بوشکس عشق کروا عشق ڈھکا داغی بوشکس عشق کی داخا بکا داغی بوشکس میرٹی بنگلو کے پھل خسن جوانا میرٹی بنگلو کے پھل خسن جوانا رے حرف خشتے اوڑے تک داغی بوشکس شاعری سرزی پدٹ لگان سیدمان خلبا نا کنائنو پدٹ لگان سیدمان خلبا نا کنائنو خلاصی خم پروش بان اصل مخلوق کنائنو پھرے حل پیس کسینا پدا بھی ہر زبانہ ٹس پھرے حل پیس کسینا پدا بھی ہر زبانہ ٹس تینے کھلان تخ یکا پدا بھی نی شغانہ ٹس دوزان گلے کب پر دوزان گلے کب پر سردار مری زامن دوزان گلے کب پر سردار مری زامن ننکان مدر دیر سرکار مری زامن نظم سے آج منہ بندو لکھانٹ کے نی اخ سگو صبرنا سبخ ہیل کرولے نی اخ سگو صبرنا سبخ ہیل کرولے ناکوپنے تو مسبدر تو کس سے مختصر اینو پیر چورک بڑی لکھال قیمتی اصل کی تیاری کرتوی سوچ مصروف ولی دارے ضرور شامل مریسک ہے تو چورک سے لکھال کی منزل علمی اسٹے منزل علمی اسٹے زبان دوستی اسٹے منزل علمی اسٹے زبان دوستی اسٹے عرض کریں باون صاحب کے اخدر مہربان وسطی سے صاحب اخدر مہربان وسطی سے یا سنم بارو گائے جی پائے اخدر مہربان وسطی سے یا سنم بارو گائے جی پائے اس تکی پینا پین کو ننگی بڑا اس تکی پینا پین کو ننگی بڑا اور تشکیل سوچائے عرض کریں کہ خالق مالک اللہ مولا خالق مالک اللہ مولا نیوس واحد یکتا مولا رزقا کونا رازق نیوس رزقا کونا رازق نیوس تعریف آتا لائق نیوس مبدی مغنی آقا مولا خالق مالک اللہ مولا